Wei ba upadeyu nok penyat kali ha stan pas maula ya ka babaro ki jukhat ye duk padet ha kajingkran bakila pathai kubo rai thu ba kajingtai jong ubat penyat kali la dan kumbasan sem ye ya kan ni ka kam la abu da kamaulai phunmuri hindrei hapet lang ya baro katkom kaji thu ba kajingti jong surak hamaulai stan bas kadei ka bala palat mentaus nem ha ka bakat nang kete kata kanang sbo ulang ro pa khamtam ha ka por minsta pa ka por janmiet kalong ka pesem jinjar bhai kipat ba ki ba ya ba rui khina skol kajingti kalong palat wala kata ulang shushu bangim pansie ban ham nyambet khanang bahikali ki bayat kanam blok Iban pembet kali hene lo nungam betulun arsin siap biceli pekat da blok hamni em ida blok kali hamni em yung si beprin ruan ni romlong hapen yang hantau yin pembet hat nyom makte bang pempai gini ya ong ban pembah gini blok ong tang rin tay rom na chu no pembet kali ong tang nyom rom laj for wai for laj na for rom long hapelaj hat nyom te tang bai te telun rom na chu ong dok te sudah berkhot arsin betri satai serang ayo jom bisa saya cuma mesin, toh lagi suka tangkai. Di pilihan kali ini, ya? Mengapa pilihan ini? Gede nak pilihan kali, nak pilihan kali. Dia mengapa tu penjat dia bak dia ni? Orang perlu pilihan kali ti, angnya kena hasil pilihan siapa makan standar kak gede tu ni, tamat tahsin ni. Mentar macam ya mentar ke sini, mentar ke sini. Roj ketau laki, pemha laki pemha. Mentar ti laki leneng setiap ti lentai. Di berong habati ini terpembagi. Inde mesti lengyar wan pembagi sundal. Marbelia tenjar. Poskor mesti hammi te. Kumah kapor kalau menjadi teraip siapa kalau kubah jencar apa banyak gitu ane surah. Mesti jadi, mesti percaya. Mesti dik poskor. So si pang proiskor. Kalau jenjar ini. Dua burun pemilik kesenang ini ladem nyom romlong tiada masalah beri sapali mungkin kali tak tinggal mesin gitu ya ini lagi pemilik kapor berselap ba naskur hammi ham nyom makte mat perwair ham nyom makte kalau bukan pelai tin kira lain te romlaku ini kan sebuah horor dia inang air lah kemat entah